Chibai ule August ni som ni le pali ania chuti rual chuan tun troma kan thut har ngai thlak tur te hi August ni som ni le pathum zanlaya kan lak khomani ti khalo hramas sale tailangin a thome tunlai chu Mizoram chunga thil serious tak thlenga tam hlemaya VC le all NGO hortokin press release an siam hi abultan na ngai thlateang Mizoram thari te boi kumsom thum le panga wave of isak malsom sanga hortokin date ni som pariat thlariat sang ni som ni pania chatuan ram min pan santa hi hortoki khotlang mi puite chuan tor thiam har sa kan ti in kan sun tak meu mewa damdoi in lama thok tu te in thla da wangani ti hi kan poma VC le all NGO te chuan hetiang hian thu chua in trom kan siam Mizoram thari te boi kumsom thum panga wave of isak malsom sanga hortoki hi mihrisel le harwang tak ni in tuna anaw paya phei hi chuan kanaw pai to zong zonga kalafit bertrumani ati nge ani naw nei ahun don nai to a in ria in nili thlariat sang ni som ni pania Aizawl civil hospital a check up turin an kala ultrasound na lo enin anaw ala hlat thu le tui apai tlem thu hrilin ni som pani thlariat sang ni som ni pania kal le turin le an lo veitir tur thu sain an thla a heta an kal le po hian na wala hlat thu le chul kongka ala in hon zaw lo thu lo hrilin ni som ni pakwa thlariat sang ni som ni pania kal le turin hotir le an nia hortokia hotlang lovin Aizawl lama cham chilin an ngak ta a ni som pasari thlariat sang ni som ni pani jing lamdar kwa atanga apumna intran le in apumna hi ajing tula chundar som pania chuan damdoin civil hospital bok hi damna le thataka naw nei beisain an pan le a apumna chu zual zelin tlai lamdar lia narsten adin mun en fi ale in achul kongka ala in hwanzaw lo thu in an lo chang le a ngai thataka anom hnuin apumna in zualam apan zel sia nurse duty te chuan fa pathumi nei to a thatakin inei mayang ti in arisel na din mun po endik lovin an kalsan le tamayani heta hian doctor te ron chuang si lovin nurse korpol haten thutluk na an siam mai hi mak kan ti in riat thiam har sa kan ti apumna mang ang lutuk to chuan min zai mai ro uti hialin atong chuak to a om pui tu te po an mang angin an thabar le ani ni som pariat thlariat sang ni som ni pani jing lamdar ni vela tang chuan apumna po voi khat ma achol to lova om pui tu in nurse duty kawa kawange ati po in ama te boi chuan vako du su san ape khun ngak ro u min tile thowang omzia nei chuang lawang ti in abeidong ema ma se na ati ta ke ma wangin a ompui tu nu chu nurse ko tura vakalin an mu hi lai vakai thawa an local po in engma ani theita chuang lawa ni som pariat thlariat sang ni som ni pani jing lamda ruk le achan vea ana tuar lovina boral ta ani hethi na chunga hian hortoki village council le all NGO chuan riat thiam har sa kan ti a mi hausa jok le thilti thei jok te dam kho chu ana tura thingtang mire theiten nun na hlutak kan chan hi na kan ti in poi kan ti hle a heti laya civil hospital Aizawl nurse duty te hi kan tem tak zetani in ngai saklo na awanga thi na hi thleng ngei ni in kan ria a tun nu zela hetiang hi thleng to lo se kan du tak mewani ti in press release an siama an press release a hian heng mi te hian mingan zia kani lal hruaya president Young Mizo Association Veng Chak branch lal za oma president Young Mizo Association Veng Lai branch ZD Van Lal Vena president Young Mizo Association Veng Thar branch Silal Muan Kimi president Veng Thar branch MHEP Hortoki Laram Muaki president Veng Lai branch MHEP Hortoki Zonundiki president
Veng Chak Branch MHEP Hortoki H Vanlal Siama President Village Council Court Hortoki Lal Bei Sai President Joint MHEP Hortoki L Zoram Thanga Vice President Joint YMA Hortoki He thil thleng chungchanga hian pite boi nunna chanta pasalapa chuan Dr. alo thlen hian in tlai hretani tia asoi thu le anni chuan tlai anin hriat lo thu asoya asoi ang hian pite boi te hi chu an tlai lo ti all NGO thu chu atang hian a chiang hle a natuara a omreng to hnuwa po Dr. Mel an humai lova nurse duty ten tongkam tha in an lo thla liam ve mai zel ni in an thu chu a hian alanga heti khopa na atuar to hnuwa po ngatinge nurse duty te hian doctor po an ko sak mai lova an ma ni rin dan ringota dam lo hi an lo omtir ve ngot niang atuar tu le achung te tan chuan avana don te lulem lusun chung te kan tuar pui tak zeta pathian thlamuan na chang nge turin du sak na kan hlan ani hemi chung changa hian health minister Dr. R Lal Thang lian a chuan heti hian August ni som ni le pathum zan khan thu chua asiama ni som pariat thlariat sang ni som ni pani ni nga nia van doi thak taka boral ta pizoram thari te boi kum som thum panga wave of pu isak mal som sanga hor to ki khwa Aizol Civil Hospitala athi thu hian min thong hle a kathin lung takin poi kati in kasuna akal santa apasal fanau achung te zong zong katuar pui tak zet zetani pite boi thi thuwa an khwa Hortoki Village Council VC tele tlomngai pol NGO zong zong in thu chua an siam po kalo muwa an khonu thi chungchanga an thu chua hi an ti tu reng ni point ka sia he thi narun thak tak chungchang hi ngun zok le fel zokin en fia anianga in thla da wangemo dong da na le in ngai sak lo na ang chi thil thleng au mani chuan chu tiang mi te chunga chuan danangin action lak nge niang thil fel lo a omani phot chuan sarkarin ati tur dik tak ati ngei don ani ti in health minister thu chua chuan atar langani mani loka chief minister fanuin doctor kutathlaka mi puinol puin doctor thlawang kan hau na hleti social media lama chuan chiang takina mu theya kha thil thlenga khan nun na chan anom lova chief minister fanu kuttuar tu doctor zaununa khan hliam ato po soya omlem lova ma se doctor na thoklai khatia kuthak ani kha kuthak tu chu tu po lo ni se mizo mi puiten kan dem em ani kha tuna hetiang hian hospital lama thokte in thla da wang ninge ya ngai thei turin nun na hial chan an om le ta nu in nun na hlutak engtika ma nei let le thei to ngai lo tur a chan ba ka anau pai nei hun to taka ngai chu anu berin anun na a chan miawa wangin khovel eng human lovin muala liam ve boka hei hi thil poi le serious takania kan health ministerin asoi ang hian thil diklo a omani chuan chui chiana thil diklo ti tu te hi an phu anga hrem an ni nge hi mizo mi puiten kan be sein kan thlir me kani mani loka sial suk doctor chungchanga zoram mi pui kan phu suau suau to a kha po kha enge a chan chin ni zel ti te social media lama zo na atam ta hle maya thiam achang ta nge thiam lo achang ta ti po hriat ani zui ta lo tun lain kan police te malak na awangin ruk ru le rui hlo tol an man ni tin deuh tho an ming le an address kim chang nen social media lama kan mu cham chia sial suk doctor chungchang po hi sarkarin apuan zar hun mi puin kan thlir thup ani ber mai hospital lama thokte abikin Aizol Civil Hospital lama thokte hian deman kai jing ta hle maya sarkar thu nei tulam po hian tun ayangun zoka avila ma ni na thok thape lo le in thla da taka na thok an omani chuan an chunga action an lak ngama mi puiten dam na be se kan pan te laka vui vai na kan nei fo mai hi
are thei nana malak ani hun hi mi pui te hian kan ngak lel tak zet tani scholarship fast track court chuan pokso khesa thiam lo achan tir tlang loma kumsom riat le pani son of sel kunga late lungdai sen tlang chu kumsom zel tang tur le cheng sing ni choi turin a hrema hrem na hi august ni som ni pani khan ati chua kani additional public prosecutor David VL Mal Somana Soidanin tlang loma hian kumsang ni som pasari khan naupang pakhat kumruk mi chu mei chiat mi patna thila a khoya a case hi fast track court a ngai tu ani in just Julie Laring Zami chuan section 6 Pokso Act nuaya August ni som pasari khan thiam lo achan tir nuwa August ni som ni pani khan hrem na hi apuang ani tlang loma hi thu buai siam sakani lai hian kumsom sari le pasari mi ani to a athil ti churap thak tak ani chungin in thiam lo na le poiti na nei lo ni in court sentence a hian talan ani a Julie Laring Zami just chuan Pokso Act hi sang ni som pakwa khan siam that amen ni in heta hian hrem na niam berpo kumsom ni zel tan theina ani a tlang loma thu buai siam sakani lai sang ni som pasari hian amen alani lowa wangin dan lui angin hrem na hi pe kania hemi rual hian ama hi kum upato le in siam that hei alani thu soin hrem na ne ber kum som lungin tan le cheng sing ni choi turati ani thua soi poi khoi na tuar tu nau pang hi District Legal Services Authority point Mizoram Victim of Crime Compensation Scheme sang ni som pakhat tlo chanin compensation pek turin an buai pui mek ni in court sentence a hian talan ani YMA Central Executive Committee CEC in Central YMA nuaya rui hlodo pol din tura ruam man na siam tura arwat Central YMA kumpuan subcommittee chuan ruam man na an pe to a YMA CEC a the lu ania CEC chuan ruam man na an siam te hi an soi ho le don ani kan tarlan to angin August ni riat sang ni som ni pan ni zana CEC thu khom chuan Central YMA nuaya rui hlodo pol din hian rela ruam man na siam turin Central YMA kumpuan subcommittee te an ruatani Central YMA ruai tu te Central YMA committee room a thu khom chuan August ni nga sang ni som ni pan ni zana aizola YMA office biaral te in to khom an thlir leta YMA branch ruai tu te thu soi le du dan te thlirin ngun taka soi howani nuwa Central YMA nuaya rui hlodo pol din le ngei ni se anti ani tunlai hian misual then khat chuan tongkam za mo le saruak thalak manga midang te wawa sum dilin an pek lo chuan an thalak te chu the dara an vau thina Mizoram police chuan hetiang misual laka film khur tur hian mitin te an cha ani cyber crime police te chuan misual then khat chuan mei chei tom tak anga in lan tirin mi pathen khat chu Instagram WhatsApp Facebook le social media platform sang sanga thiana siamin an saruak thalak le video te an thona heng mi te hian saruak om ve tur te nan tia chutia an han om chia chuan aruka video manga thla lo la in an nuwa an thalak moi lo tak chu poisa an pek lo chuan the dara an vauta thin ni in an soi cyber crime police chuan misual te hian thalak le video an lak sak te hi poisa peturin an tia poisa an pek lo chuan an thalak le video te chu the dara an vau zui ta thina hetia poisa an dil chuwa thei lo chuan khoi ste te mo pera cyber crime police ang te in soin an zui thin ni an soi misual te hian atlang puin kar ni vel ba an zui pe lowa hemin hu hian an top san ve nia soin video po hi an the dar lem lo nia an riat thuan soi Mizoram cyber crime police thok tu te chuan heng an bum zinga hian ko khran huai tu le officer lian tak tak te po anom ti soin an hnena in report lo po hi mi enge mozat anom nia an riat thuan soya mi than khat chuan
poisa te po thonin sing chuang fe thon te po anom ti an soibok hetiang in bum na hi kumsang ni som ni vela tanga bultran nia soin cyber crime police chuan tun naya alhuar chhole nia soin misual te hi man chu an har hle ni in an soya tun laya chuan sim card hi bank account ang tlukania paytm google pay le thildang mangin poisa in thon zung theiania misual te hian state sang atangin sim card hian lei khoma kar khat vel bak manglovin an pai ngal zela evidence per an pai ngal zela wang hian chui chua an har hle ani anti bank account mang poin misual te hi man chua an har hle a poisa account pakhata lu thi minute rai lo te chungin account dang engemaw zata thun chon transfer ngal zela nia chui sen ani lo anti bok misual te hi intiam rola thil ti thin nia an lan thu soin Rajasthan Maharashtra West Bengal le state sanga te anin zar phar nia an riat thuan soibokani hetiang bum na laka hian kan filim theinan nun tluang tlampa ngaya kan nun apoi mo hlea kan theingang lo ani poin bum na thanga kan o lo nan kan film khur apoi mo tak zet ani kan rama sual na apun lun na sat to zia kan ria a tuna hian Mizorama meiche in zuar KS kan ti mai female sex worker FSW anti hi mi zasari somriat pasari le mani mi patpui kopthin men having sex with men MSM zasari somruk panga chiang takachin chia an oma heng mi FSW le MSW te hi chin chia lo atam zok an niangai ani Health Department in tun naya ati chua ebook 2021 and 22 a an tar lan thanin Mizoram State AIDS Control Society MSECSA FSW le MSM te hi chinchia an nia chinchia in register chinta chu counseling te pek thin an ni ba ka HIV atanga himna tur in zirtir na te pek thin an ni heng te ba ka hian tharuk dana HIV test ti sak thin an ni boka in ven na te pek an ni thin bok mei che in zuar le mi pat pui kop thin M6 na chin chia lem lo po an tam le tura ngai ani tunlai hian Mizorama drug sa hluar hle a M6 chin chia danin drug sa in chiu thin injecting drugs user hi an chin chia chin chu mi sing khat le sang khat zali somli pathum an nia chin chia lo hi tam tak anom tura ngai an ni bok March ni som thum pakhat sang ni som ni pani thleng khan Mizorama HIV positive mu chua mi sing ni zanga somli pani an omani Mizoram Sarkar chuan Motor Vehicle Amendment Act sang ni som pakwa amang tran dona he dana hian dan masa a in lir thei kai noya dan bo chia te sum choi tur na satakina pungani Transport Secretary Keti Bechau chuan Sarkar lai puin anorna satawanga dan thar hi man ani don thuwa soi Transport Secretary hian August ni som ni pakhata an department conference hall a thu thar the dar tu te akoma Motor Vehicle Amendment Act sang ni som pakwa chu September ni khat sang ni som pakwa a man tran turin Government Gazette Notification August ni som ni pariat le ni som thum sang ni som pakwa chua ani thu soin hei hi state zong mang ngei tura min nor na awangin kan state point September ni khat sang ni som ni pania man tran turin notification chua ani ati Motor Vehicle Amendment Act sang ni som pakon huaya sum choi tur asan em awang hian Transport Department in an minister du dan anga ti niam tuma ma an lak thu soin Keti Bechau chuan kan state mai nilovin state dang point an buai pui na sa poisa choi tur tiniam zongin notification te an chu ani atia sarkar lai pui point Attorney General ngai dan an lak thuwa soi Transport Secretary na soi dan chuan Attorney General chuan Motor Vehicle Amendment Act 2019 chu Parliament dan siamania chumi zul zui chuan state sarkarin dan ran emo
poisa choi tur ti hiam zong in emo ma ala thiang lo sarkar lai puin ti tura ati state in ati lawani chuan constitutiona article zathum somnga paruk chu state sarkar chunga lek ko thei ani ti in achang ani transport minister TJ Lalnun tluanga du danangin amendment act zirchiang turin law and judicial department a thon ani thu soin be chau chuan law and judicial department chuan attorney general du dan anga kal turin minron thriat tirani ati keti be chau chuan transport department in vahan 40 le sarathi 4.0 software aman mek thu soin software te hi Ministry of Road Transport and Highway MORTH du dan anga centralize ania siam danglam turin state in thunei na anei lo atia sarkar lai pui chuan vahan 14 le sarathi 4.0 chu motor vehicle amendment act 2019 mila an siam danglam vek thu asoi transport secretary chuan MORTH chuan state tinte i chalan kalpui tura ati thu sain i chalan manani chuan dan bo chetu ten office kalngai lovin munle muna andu chuan an choi turang an choi theidon he dan siam that hi dan bo chia te khremna turania dan zom tu te tan a hla omlo ati zona changin transport department ho tu te chuan motor vehicle amendment act 2019 chu India mar chak state danga mang ve to anom le om lo a hriat lo thu an soyani kan rama sual na sang talu tukhi enge a chan niang khovel mason na hian sual na lama po a thalo zonga mason na chu a keng tel te meu maya chuti rual chuan Christian ram intingam ngat Mizorama heti tak maya sual na apun lun ta hi chuan chan enge mo chu anei nge inarin oma he sual na pun lun zel veng tur hian ko khran tlom ngai pol sarkar le chung kwa mimal tin te hian kan thei to ka sual na hi kan do apoimo tak zet ni ina lang ta